Prangsi media korte tumpan nang chorolo nang tumpan nang chopating pe nang tum kiwang apot la sinili tu nang tum channel hoipen kar biang long ara pan isi a message ki pigang tung made pachini kang tung ji pachini kang tung alam pachini ye pan signal tu nang chopapan lo nilitum non ison pen ison point wise nilitum ni yebon po alam theke la puhelo elitum atumi pini elitum isi alam social media long thekdam long lo lake Meghalaya along kido mate Riboy district along kido inut akarbi alang lipan karbiang long BJP claim bang phuatum isia mundul long damsi lamhoi kidam alam aputhat nilitum BJP a party aphan isi lamboy mate alam clark kipikang tung alam thegel puhalo inangan arni apranghut inut Albert Ronghang tu alangli karbiang long ara aphan isi kemesen a message nang pidun lo Ronghang sanghua ki hai karbi anglong ara aphan nang matha dunsi aning chekhang un esi ilitum karbiang long ara aphan isi ichoglim kemesen ar thu kirodut laposon alam thi laposon message ilitum ara aphan nang pidun lo alangli ke langdam puludang te da karbiang long akar bigali nonama alangli non ke Meghalaya long kedo Riboy district long kedo akarbi te woi fit sita alangli karbiang long ara aphan nangching hon duk penapo mithang alama ki sivet ikhai ijutang isivet pu vir vedet nangji pu nangma thadunsi ilitum akarbiang long ara aphan ichoglima message nang pidun lo alangli message pena jok karbiang long ara aphan abang putin ning arlo isi kichogli mat kemesen adwa eso nang plang lo alangli a message pena jok tapi karbiang long arat ke alangli phan ke ningarong piglo ben choro piglo lapuson ki jumesen alam kichogli malam itum adet itum khe phan antan ki do puai fit sita itum mithang ikhe sivet pu nang kateng ne dunde det lapuson ang thek nang chepaklang dun ke lake alangli phan choro pig nang ji bon tame laso Allah rabangke BJP tumbangke aning pinang an BJP long kido akar bi tuman kali inut bahini BJP long kido alidar tum mithang jungjung political party pu amen phan anni ke chepathei pena job politics bu ke pathei pena pot lam jume ta chini ni resi kichokli malam ta chini ni resi chini det sita chini ne son chi krong si idam tang arni BJP songja potu Albert Ronghang akihai against is a complaint letter dak pidam lo lasila kenili tum ning duklo lapen karbiang long ara tal kening duklo BJP tum lapuson ki claim na po lapen eviction alam nili tum ning duk piglo laso eviction dak jilang solon non hejong eviction de penapot karbiang long ara tum in summary nili tum khekam lo sami Asia news channel aphan nili choro lo alang litum to so news channel myong de alang tum hatak dam si mane koson opi ho rap dam lo nang tum news atum lo lagi nang tum nang choro lo lagi eson ekam thega po lapen nili tum episode si a party na dam no lapen ga non la PGR VGR long chisong bom atum li sona pa ki hai to lang tung adu weri sa hoto men dam si hadak adu ke kerap dam lahai kini tum thekdam long ni rong piglo sta dakar biang long ina an ham phang song do political party do selection kerap dam an tum thekdam long ye porlo ata ning duk mi mialam se ma laben eviction apa da wildlife sanctuary polo to wildlife sanctuary por aron gali posi eviction dal ঠিক আছে kan chidon no e bon sitamya aprangsi arjidin kluben
PGR VGR long ke aron ribbon ke do akiche tu dak railway akung kung ke do akiche tu han eviction nang ji pu abatai council ng chunuri data phista ko pia polo hala kiche ke do dim along le long ma ke eviction ha hedak hala lo ke the nai a question lo lasi nil tumi hin ki pugang tung la halo kar bi akheban lang plot pen la pason eviction ki kem ki intono abatai ki kem ki intono mitha kheban ki ching hon tha sap su ki akheban ching hon tha athe nili tum ka dok ka ve tum se ihur snal tum hara richuno pe man lo non eviction non jilang sulong ki do kar bi tum sinal tum han butang pi mesin nang pe halo ihur si alang thon jinso tha lasi ki duk ke lak rada pan lang plot pen eviction ki kem ki inton kok si meji lasi eviction ji pote nil tum aron ating pen ke non PGR VGR long ki do railway akung kung long ki do aron repen dak 6 silong rilong kiche tum non tribal tum dak long le kaya pene kado khol do pik hala hai tum eviction nam detha aprang si lasi mila tum hana chuni kang tu lapen itu ajutsi gelalo okhil go ki hai MLA alang pan chorulu athema alangli kar biang long ara farman dimasa ara farman alangli kardak mesen pensi Assam Legislative Assembly along iltum RDD include ben akimang akari Article 244A Autonomous State ke implement vek nang jipu alangli kadak lam theche paklan dong lapuson MLA ni tum thelong lela la ana pwa hearing tangrak pun kachik lam ngani yidun Autonomous State aphan pi vek nang jipu alangli ge langdam pote tum kar biang long MLA kali alangli Sibsagar MLA sta MLA po isi responsible lang chinisi karbia kheman nang mathasi dimasa nang mathasi alangli Article 244 mate autonomous state banki implement vek nang ji pusi alangli assembly lo lam ninge den lo laben 6 tidulo banki lake pangtang vek nang ji pusi alangli ninge den lo halo itum kenang ji sam lapuson MLA si itum nang ji MLA itum karbia long bangpli do dimasa including bangphodo ta pinia ni alson intang kring ben autonomous state nang ji pu aninga khlom kan idun nang nyut tatin ni tum thekdam long la la ben 6 dul banki intang vek nei pu nyut takani dan thekdom la penang anar ni aprang 6 sidul ke chodode lo induk wok pusi kan ye sa pinia arni ke dak parliament long seta aki hai omor sing tisu amata 6 sidul kan chiribam nang kok hodari la ben assembly long mata 6 sidul lamang itu ni nang kok ate 6 sidul ke lake det krai a wrong constitution lagi jungjung hormu kali lalu lasi khul go ke hai phan tilting chol piklo alang lila puson karbiang lo ara farman akang ira farman ke pak chunji pang tingkang machior thega pot lal pan choro bar piklo lapen pinang an dan tum foundation de hut alang lila puson lam ningjelo ni la article 244 autonomous state lam ke nong ang tum alam ke ni assembly lo ngi dunji lapen tum long vek nangji pusalang li klar tak pen nil tum episode foundation de hut ninje de ganglo la ngi de pe phi penang an BJP spokesperson tum abatai ini press meet ini si okhil go ke daksi lamani chot assembly on india he nang tum khemeta do pul talan han panegi dun tha pusi alali ni tu hanang tu holo so sapini arni ke kaduk kave rat dera theklong pronglo okhil gogoi alang alam charating pen nili tum episode si amai phu phan am bene alangli tum amman chipi soroy pen alam charju soroy pen di ini alangli itum akang ira farman alangli hadak ni dun dak ini alang tum samdilo ngi thai bilo so patha halo lasi ini jorok part piklo akhul go ke haifan so true nang tuma channel hoipen ke abang putin na deng nangji lake party pulam gali athe itu munit bena kimbe senalam an ke abang putin lake kroy nangji deng nangji lake lasi alang litum hadak dampen lam hoi kipidam alam theke la puhanlo nanglike meghalaya akarbi apotsi karbiang long arat aphan ke mesenalam ki chokli malam nang thandum ri nitung kar bia rat ki jok loji apha la sona message ke nal nang thandum ri busi hadak lam hoi ki pidam lake ni litum chedon mothe adun thuang kalang tum putulo nang like arna makam ki klema bangfu la potsi politics long nang chi jok dun ri busi alangli phan lam hoi ki pidam alang itum kupilo kamatha alang itum a mindset ating bulodangte arna makam ki claim tumke politics along chirap dun long lelu ke mesan akam ki claim along ke chirap dun long lelu wa phansi alang itum ke
isi towar ke blok da masansi nang mandat lake kiwang thuji arni owe kimi phan isi ke patikung ia thingtu da samsi alang letum e plang lu lasi alang letum komplain alang liput hak ki pidam pena pot nil tumning duklo lapuson ke kiwang thuji arni claim ke denangji jong si ahok ha arna makam ki claim tu det ki ja tumalong det chari along chirap dun long le pukuna ni ki tok dum jong si do putini peklang tha alang tu mathalo alang ke Christian laposi khala arnam church along le arnam kam chiklem bet usi kipuda la jong si ahok hak arnam kam claim long le vek pulurang te itum khurkimo langdam nang popo arnam kam ki claim tu rasniti along mate politics along chelang dun me ma chelang dun no chelang dun me nil tum ka chinda mateng pulurang te akhima jong si itum khurkimo langdam ji pulurang te itum thekdam long ji arna makam ki claim bang pu bang fitu det kecari long kecalang dun langdam sina khurkimo Israel atum akheyang bong inut nongnam ke thangklo ari chu alang li men ke lage David richu bolo ke badu takatu ko beta chini lage alang li ke 10th century malom se alang li richu man lo alang li richu ki man ningkan pikep an ba alang li richu man ta alang li da anam kam ki claim bang David richu ke anam kam ki claim bang sida alang li ke det cari pon jong si hinu pusan de pini arni alang li phan komplain bang du uji polo asada komplain dam veka bang ta ronjit kramsa akhe nang nagdi nurke alang li Christian ke nili ke cindam pulong te alang li ke Bible puri hepela mate chini epes ki claim usini li ke jongdam nang pokpo David richu ta inut det ki jabang la ana kami claim bang ini Bible long langdam pulong te hala lun mate sam akitab alu ke alang li sikitok lo alang li hala bang solam chini dam de lapen langdam sina Israel akhe tum ijiba det long ningkan pharo pli ban kidu pharo richu andar king pharo alang li si Israel akhe phano su slave bikok ban pinchong de hala suhud umat lo Israel akhe phan ban pen ka pejoke hala suhud ban pen ka pejoka bangke Moses te Moses inut anam kam ki claim bang kalima alang li politics ta claim lo anam kam le claim lo ha kasi kimisten along anke anam kam ki claim tum punon ba dua munit ta tum punon claim dun long lo lam ke advice ki pidun uno lagi lapen itum democracy mate Indian constitution arona ting benta article 19(1)(a) arun benta ituman freedom of speech do hala so freedom of speech alang itum ke kawai let lo lasi lapusona bangke alang itum claim nang ni politics claim on claim pamino ideology bang tingkam chiyono ichogli makam kopi make akime aphan thanon politics ke chibong chengchek na domki chipina pophan kali gedi politics ke lake det ke chari ke messenger phansi rat phan ko messenger phansi lake ke claim lasi nilitu mahin bang ke chinir kan tum BJP asongja potom phan nalitu na pusan claim de ri lasi hala solam nalitu muntam pemenji aposi Albert Ronghang akki haya phan nalitu complain ki pidang bangke nitum ning duglo gar biang long ara ning duglo la benili tumke la bang so acha tai pensi ke Albert Ronghang akki haya phan chuniri tolo nangli la ansu se nilituma det nituma ke ki jog wanji phan mesen alam nilituma nagi pidin tu ver dia pansi nilituma hin mentan nali phan chuniri lo la bang so platform pensi athini litum ki mesen leader nangji ke mesen alam itum nangji ki chokli malam nituma ke phan ke nang dolan la so advice ki mesen ka vi pena potsi ki chokli malam nang than bang ka vi pena potsi pini ituma khela posi tivin thewan nang plang delo sa alang li message pena jok sini to su ki ninga rong piglo kar biang lo arat khalang ki than alam a message ran pini ani na reng aklang lapen istilam ko ning jibi sinang alang li openly le hala bang solam ke ni gali bonda inuda bang phuben ka ching ki pena pot alang li alam jumi se na masi alang li pangsi bundet masi alang li media long lo plot alang li kela bang so alam ke ni ben rat long pasi thang non ko phan le lang ni ke than gali
alang private kacingki sita hala bang kacingki bang po bang labang solam jumesen pualang kini si pangsi dundet lo pangsi penaposi media lo alang li lop lo minit isi hini besi hajar menit langgar lo mesen namam penake kasi nitum da accept lo karbi lo rata accept lo lasi hala bang ili tum bang putin da kacini si kemi lalo lapen aku nili ke puduang tung labang so press meet long pen kini yang tung mang lalo BJP long kitu asong jap po tung hala Bible Roman alo long pen en pen pinang an mane misinterpretation ikan dodo je nang tung det kicari alam arjumasi Roman alo kilong angding bikay thom pe hini long kre thom angding so isi hini long ke togdo laka hokalang nang tung det kicari alam arjumasi athe det kicari tumhan arnam si badlo kada rasa sita ahok we alam lagi ben jumis nan lam ben ki chokli malam lagi abe tum private nampo sita me halabang so alam al athe auto a meaning ang kupilo halabang putin ko chin thalang bible longke isi ko sono pe commentary bodo hala explanation do raso alam the kupilo halabang lang tum lang dam nangji ni li chinda mateng pulante lasi ahok lo det kachere phan ka arnam si batlo sita itum rat tum ana kroenang po te bon sita me det kacharia bang jong si corruption thepik kichok chiakam klimpik pulante arnam ta aning dok delo lapen rat ta aning dok delo lagi halaban itum chinai pini kupia polo itum det kacharia tum phan ki jongdam ke itum episode si pen ke adhaw tum phan alang itum ki claim ke dam ki chok chia long sin tum ki jongdam ki misal long itum jongnam de kende alam mangke lasi alang itum labang so alu en pen rat a thing no in misinterpretation ki claim bangke late in ton ang ji pu sinil na chungui langdam sena angjong si ahok pe lam langdam sena bible lam si le ro ang tala solam en komatiri hasipini ro salam dan yen ang papu Israel ader long richu ki man chingke sol richu handa arnam si badlo Israel khai na chi dom dum lo sa sol richu man der api alang api arrogant pik munihan lang plot alang ani hang link si claim thap claim true lo su arnam si badlo mrata chi dom lo sta richu man der api alang li aja ko nga thelo ama se aning hang link claim thap claim true lo alang li kopis ke matha la claim do ki chok chita alang li phan badu da criticize bang long lelo pudun long lelo lasonang plang te lo su amat arnam ta aning oi laglo rat ta aning oi laglo amat si sol richo phan richo en pesun tuksi apike king david phan richo bat thuklo hala solam de itun chima hala me lasona raksi langdam be dupilang phurkimolo lasi ilitung cindam pemini langdam peminangji la pela sualu long ki toka bangke hala CEM di but prime minister PM hala so anghoy phan ke respect lagi madita ni tunda respect ini CEM hanta CEM chief executive member hala bang so hormu no respect dan kadua respect bek nampul anghoy phan ke respect napu PM prime minister la ala so anghoy phan ke respect napu ason tin man EM ang respect napu saki klema bang pu jong si kangnia bang jong si henodak betal phan itu respect on edeji lapai itum criticize fek nangji halo soal lo alam ta ki tokdu halo so alam ta ki tokdu lasi laso alulong mangke arichu taman akang ni la richu ang hoi ke thirklong mesen lake kasi kang ni abangta ang hoi mesen son thot si abang pu da mes